Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenze kanje like ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer rumors kwi-Kaizer Chiefs, kunomdlali-ke olinkwa kakhulu kwi-Kaizer Chiefs. Njengamanje engizokupha i-update emnandi laphana-ke umdlali oyi-former Mamelodi Sundowns attacker uCassius Mayilula. uCassius Mayilula njengamanje-ke uki-free agent after-ke ukushiya kweqembu abekade-ke egijima kulona laphana-ke i-Toronto FC. Udaba oluvelayo ekuthiwa-ke ubonakele ema-ofisini ayo i-Kaizer Chiefs kulona-ke usuku lwayizolo, okuyindaba eyithembisayo ukuthi i-Kaizer Chiefs okungenzeka impela ukuthi-ke simsayinile laphana-ke uCassius Mayilula. Sesikulindile ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs imethule njenge-new signing yawo-ke amakhosi entsha laphana-ke uCassius Mayilula. Like ividiyo, subscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la engulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.